Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriwe muri Kenya. Umuryango Amnesty International ishami rya Kenya watangaje ko igipolisi cyishe abantu 16 mu myigaragambyo yo kuwa gatatu. Abandi barirwa muri magana bakomereka barimo abakomeretse bikomeye. Ibinyamakuru bya Kenya byavuze ko abantu bivuga ko bapfuye imibare ishobora kwiyongera kandi ko na komisiyo y'igihugu uburenganzira bwa muntu yemera ko yabonye imirambo 16 y'abanyakenya kuko bishwe na polisi. Iyi komisiyo yari yabanje kuvuga ko yamenye ko abantu bapfuye ari 8 kandi gahamya ko bishwe n'amasasu barashweho n'igipolisi cya leta. Aba baturage barigaragambye bamagana karengane ruswa ndetse bagasaba ko Perezida William Ruto yegura. Ikinyamakuru cyari muto cyavuze ko komisiyo y'uburenganzira bwa muntu yavuze ko abaturage bigaragambyaga mu mahoro ariko leta ikoresha imbaraga z'umurengera hamwe abapolisi bakoresheje amasasu ya nyayo barasaba bigaragambye ndetse bakanatera amazi abigaragambye bakoresheje imbaraga z'umurengera biviramo bamwe gupfa abandi barakomereka. Ibitaro byakiriye bamwe mu bakomeretse mu mujyi wa Nairobi byatangaje ko abantu bagaragaza ibikomere by'amasasu barashwe kandi ubona ko biteye ubwoba. Ubu abanyakinyamakuru bavuga ko barakariye igipolisi uko cyakoresheje imbaraga z'umurengera mu gutatanya abigaragambye baharanira uburenganzira bwabo. Nararanganije amaso y'inyamakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mapuro barandika manitwa amashyaka NRM UP yamaze kwemeza ko mu matora ya perezida umwaka utaha azahagararirwa na ba perezida Yoweri Museveni na Robert Kyagulanyi alias Bobi Wine. Aba bagabo ni banahanganye mu matora ya perezida 2021 yatsinzwe na perezida Museveni. Ikinyamakuru Daily Monitor cyavuze ko ishyaka NRM ryavuze ko Museveni azaba ari umukandida rukumbi nta wundi uzatekereza uyu mwanya ngo yagaragaje ubudasa no guhora intsinzi kuva mu 1986. Ni nako byagenze mu ishyaka NUP ryavuze ko umukandida rukumbi rishyigikiye ari Kyagulanyi alias Bobi Wine kandi ko ryizeye ko agiye gukerereza ku gitugu cya perezida Museveni umaze imyaka 40 ku butegetsi. Nta makuru agaragaza niba hari abandi bantu bashaka kuba bakandida bakaba bapfukiranwe, ariko mu ishyaka NRM bavuze ko gahunda ari ugushyigikira muzehe wabo bamara igihe kandi ko banenga imiyorere ye ari abo byacanze muri politiki. Bwana Kyagulanyi yavuze ko azatsinda akagarura demokarasi muri Uganda, avuga ko yashimuswe na Museveni ndetse agafungura abantu bose bafunzwe bazira gusa ko batabona ibintu kimwe na perezida Museveni. Amatora ya 2021 Kyagulanyi yigize amajwi ya kabiri nyuma ya Museveni, ariko na bugingo n'ubu ntaremera ko yatsinzwe aya matora. Ntarava muri Uganda igisirikare cya Uganda cyagize itsinda ryo ku rwego rwo hejuru rishinzwe gukora iperereza ku bakorera mu nzego z'ubutasi nyuma yo bikezwe ko batanze amakuru atari yateguza ko umutwe w'iterabwoba ADF uteganya kugaba ibitero by'ubwiyahuzi muri iki gihugu. Iri tsinda rigizwe n'uhagarariye umugaba mukuru w'ingabo n'umuyobozi mukuru wa polisi, umuyobozi w'urwego rushinzwe umutekano imbere, urwego rushinzwe umutekano hanze, umuyobozi w'ubugenzacyaha n'umuyobozi w'ishami rishinzwe iperereza mu mutwe w'ingabo zirinda abayobozi bakuru. Leta ya Uganda ivuga ko inzego zishinzwe gukumira ibikorwa by'iterabwoba zimaze iminsi zitanga integuza zikurikiranya zivuga ko ADF ishaka guha ibitero by'iterabwoba mu mujyi wa Kampala ariko ntibibe. Iperereza ry'ibanze ryagaragaje ko bishoboka ko bamwe mu bashinzwe umutekano bashobora kuba barakabirije ayo makuru cyangwa se bakahimba kugira ngo bahabwe amafaranga yitiriwe kurwanya iterabwoba. Umwe mu bashinzwe umutekano ati nubwo ADF ikiri ikibazo ntabwo twakwemera ko inzego z'imbere ziganzwe no kwishakira inyungu bwite. Ubunyangamugayo bw'inzego zacu z'umutekano buruta byose. Iri tsinda riyobowe n'umugaba mukuru wungirije w'ingabo za Uganda Lieutenant General Sam Okuding riteganya gusuzuma raporo z'ibikorwa by'inzego z'umutekano, itumanaho ryakozwe, uburyo amafaranga yakoreshejwe ndetse n'amakuru y'ubutasi yatanzwe ku bitero by'ubwiyahuzi mu mezi 6 ashize. Biteganyijwe kandi kuri tsinda rizahata ibibazo abayobozi bo mu rwego rw'ubutasi rwa gisirikare ndetse n'urwa polisi kandi perezida y'intangira ikazashyikirizwa umugaba mukuru w'ingabo General Muhozi rutse gutegeka ko umuyobozi w'ishami ry'igisirikare rishinzwe kurwanya iterabwoba Colonel Peter Imbisibwa ndetse na Colonel Frame Byaruhanga uyobora ishami rishinzwe ibikorwa byihariye batabwa muri yombi nyuma yo bikezwe ko amashami yacengewe na ADF akagitanga amakuru y'ubutasi atariyo. Colonel Imbisibwa ndetse na Colonel Byaruhanga bafungiye ku cyiciro gikuru cy'igisirikare mbuye muri Kampala mu gihe iperereza kuri bo rigikomeje. Mbabwire kandi ko umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhozi Kainerugaba yohereje General Major James Birungi hoza kuri urwego rushinzwe ubutasi bwa gisirikare gukorera mu Burundi. Birungi yabaye CMI hagati ya 2022 na 2025 ubwo asimburaga kuri izo nshingano Major General Abel Kandiho mbere yo kugira umuyobozi wa division y'ingabo za Uganda zishinzwe kurwanira mu misozi miremire. Mbere yo kuba umuyobozi wa CMI Birungi yagiye gukora izindi nshingano zikomeye mu gisirikare zirimo no kuba umuyobozi w'umutwe w'ingabo zidasanzwe uzwi nka Special Force Command. Kuwa gatatu nibwo General Muhozi yamuhindura inshingano muhuriza mu Burundi aho agiye kuba ushinzwe ibikorwa bya gisirikare cyangwa se defense attaché muri ambasade ya Uganda i Bujumbura. Birungi yasimbuye kuri izi nshingano Brigadier General Simone Uchane utegereje guhabwa inshingano nshya, inshingano zo kuyobora division y'ingabo zirwanira mu misozi miremire. Yari amazeho amezi 2 yonyine zahise zihabwa Brigadier General Paul Muwonge wari usanzwe umwungirije kuri uwo mwanya. Major General James Birungi yohereje gukorera mu Burundi mu gihe mu gisirikare cya Uganda hari abasirikare babiri barimo Lieutenant Colonel na Colonel
kimaze iminsi gikora iperereza kibakiye ko ibikorwa bigamije guhungabanya igihugu. Amakuru yavuze ko bari abofisiye bakuru bombi basanzwe ari abantu hafi b'uyu mujenerali wajyanwe i Burundi. Nasimbukiye muri Kongo Kinshasa, abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Banditswe Joseph Kabila Kabange wategetse Kongo Kinshasa imyaka 18 yatangiye kugirana ibiganiro n'amatsinda atandukanye muri Kongo Kinshasa, ayahamiriza ko yemeje gutanga umusanzu we kugira ngo igihugu kigere ku mahoro arambye. Nyuma yo gukorera ibiganiro nk'ibyo mu mujyi wa Goma yari amazemo ukwezi mu ruzinduko arimo kugira mu mujyi wa Bukavu, Joseph Kabila yagiranye ibiganiro n'amatsinda atandukanye Bukavu no mu Majyepfo abaganiriza ku byerekeye umutekano w'iki gihugu n'icyakorwa kugira ngo ugerweho. Amatsinda amaze kubana nayo harimo itsinda ry'abanyeshuri, urubyiruko, sosiyete sivile n'abayoboke b'amatorero b'ububyutse akorera i Bukavu. Mu kiganiro cya Kabila yavuze ko ashyigikiye gahunda y'ibiganiro by'inama nkuru ya Kiliziya Gatolika muri Kongo Cenko ku iterambere ry'igihugu, anasaba buri muturage gutanga umusanzu we kugira ngo Kongo igere ku mahoro arambye. Yashimangiye ko umutekano ari ngombwa ku iterambere ry'igihugu, anaburira ko nta mahoro arambye Kongo ishobora kugeraho nta mutekano mwiza uraboneka. Ikiganiro cye nayo mu matsinda kibanze ku ngingo 12 yagaragaje mu ijambo rye rya nyuma yageneye abanyekongo ubwo ari hafi kugaruka mu gihugu ava mu buhungiro yari amaze mu mwaka n'igice. Nyuma y'iryo jambo yavugiye mu mahanga nibwo yahise yerekeza mu burasirazuba bwa Kongo ahagenzurwa n'inkeke amaze M23 ribarizwamo n'umutwe wa Twirwaneho, iyo rigamije gushyira akadomo ka nyuma ku butegetsi bw'i Kinshasa. Icyo Kabila yibanze ku byatuma Kongo ibamo amahoro kandi agaragaza ko igihugu kiri mu kangaratete kubera imiyoborere mibi ikiganisha mu bibazo, kandi ko perezida wa Kongo w'icyo gihe Tshisekedi ari nawe nyirabazana ibibazo byose byugarije igihugu. Kabila kandi yagezeho agenera ubutumwa perezida Tshisekedi ko asigaranye amahitamo 3 gusa arimo kwegura mu gihe ibintu bitaramubana bibi kurushaho. Biteganyijwe ko ibiganiro bya Kabila n'izindi nzego atarabura nazo bizakomeza nk'uko n'ibindi yabikoze mu mujyi wa Goma mu minsi yashize. Naho Jean-Jacques Wondo wamaze amezi 8 afunzwe n'igisirikare cya Kongo Kinshasa yabwiye inteko ishinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ko yumviye umusirikare yigamba kwica abatavuga n'ubutegetsi bwa perezida wa Kongo Tshisekedi. Wondo ufite ubwenegihugu bwa Kongo n'Ububiligi, tariki ya 22 Gicurasi umwaka ushize yataye muri yombi n'abakozi bo mu rwego rwa gisirikare rushinzwe iperereza DEMIAP akeye kuburira mu gikorwa cyo guhirika ubutegetsi bwa Tshisekedi cyapfuye ku itariki ya 19 Gicurasi. Icyo gihe Wondo usanzwe ari inzobere n'umushakashatsi mu bya gisirikare yatawe muri yombi mu gihe ari umujyanama mu muvugurura w'urwego rwa Kongo rushinzwe iperereza. Muri Gashyantare umwaka yarafunguwe nyuma y'igitutu ubutegetsi bwa Kongo bwashyizeho na leta y'Ububiligi n'inteko y'ubumwe bw'Uburayi kuko yari iherutse gutora umwanzuro usaba ko arekurwa agasubira i Buruseli. Yari yakatiwe igihano cy'urupfu ariko agashimangira ko arengana. Tariki ya 25 Kamena umwaka ubwo Wondo ari imbere y'abagize inteko y'ubumwe bw'Uburayi yashimangiye ko yakatiwe igihano cy'urupfu nyamara nta bimenyetso byagaragaza ko yagize uruhare mu gikorwa cyo guhirika ubutegetsi bwa Tshisekedi cyapfubye. Wondo wari wambaye ishati ya gusa ari impuzangano y'imfungwa zo muri gereza ya gisirikare ya Ndoro aho yari afungiye, yagaragaje ko Kongo ikuruhama bitewe n'uko ubutabera bwifashishwa nk'igikoresho cyo gukandamiza ikiremwa muntu. Ati ubutabera bwa Kongo burarembye. Sinyegeye n'ibivuze ko Tshisekedi yarabyivugiye gukoresha ubutabera mu nyungu za politiki ni ikintu gisanzwe muri Kongo. Umukuru w'igihugu areka abantu bakivanga byera mu mikorere y'ubutabera. Arakomeza ati by'umwihariko mu butabera bwa gisirikare mbere y'uko abacamanza bafata icyemezo babanza kuvugisha abayobozi bo mu rugo rwego batazagira uruhare mu rubanza, nabo bakavugisha abayobozi bo mu rwego rwa politiki kugira ngo bamabwiriza. Wondo yasobanuye ko mu gihe yari afungiye muri kasho y'urwego rw'igisirikare rushinzwe iperereza urupfu rwe rumwegereye kuko yabonye imfungwa nyinshi ingenzi ze zicwa. Umusirikare amubwira ko bicwa abatavuga n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Mu magambo arimo ikiniga Wondo ati nabonye urupfu imbere yanjye. Numvise amagambo yavuzwe n'umusirikare muri kasho y'ibanga ya DEMIAP ubwo nabonaga umuntu apfiramo ajugunywa nk'inyamaswa. Uwo musirikare avuga ati aba ni abatavuga n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Mu mpera za 2023 abakozi ba DEMIAP bataye muri yombi Colonel Musukusuku wabaga mu mutwe w'ingabo zirinda umukuru w'igihugu. Kuvuga umuryango we ntihongeye kumenya amakuru ye. Wondo yavuze ko yabonye Colonel Musukusuku asamba ariko abura uko amutabara. Ati muri kasho ya DEMIAP nabonye uburibwe Colonel Musukusuku yanyuzemo mbura uko mbigenza. Aho uyu Colonel yari afungiwe hari yagereho nari imfungiye yapfuye muri Kamena umwaka ushize. Mu gushyingo k'umwaka ushize DEMIAP yataye muri yombi Lieutenant General Sikatenda Shabani wabaye umugaba w'amakuru y'ingabo za Kongo kuva 2003 kugeza 2009. Umusirikare yapfiriye muri gereza tariki ya Kamena umwaka. Wondo yavuze ko ubwo Lieutenant General Sikatenda yarafungiye muri gereza Ndoro bahuye bakaganira. Ahamya ko umusirikare ufite imyaka 42 y'amavuko yazize kuri imiti yashoboraga kumukiza uburwayi yari afite. Naho General Kakure ukorera mu buhungiro mu mujyi wa Beni yasobanurije na Afurika ko abaturage bo mu bicerereyemo babayeho nabi kuko batagihinga cyangwa se ngo bakore indi mirimo yabatunga. Igice kinini cy'intara kiva mu majyaruguru kirimo n'umujyi wa Goma usanzwe uri umurwa mukuru wayo kigenzurwa n'urundi rya M23 rwanya ubutegetsi bwa Kongo ryanishyiriweho guverineri mushya Bahati Rasto Musanga. General Kakure yavuze ko kuva M23 yafata ikigo kinini cya Goma mu mpera za Mutarama uyu mwaka abafatanyabikorwa basa n'abatazi ko hari ubuyobozi bw'intara bwashyizweho na leta bubaho. Atari ko turacyari hano niyo mpamvu turi gukora
tukanagura ikibuga cy'indege cya Beni Mavivi, inkunga z'ubutabazi zikwiye kutugeraho. Uyu musirikare utegeka intara ku ruhande rwa leta yaciye amarenga ko leta idafasha bihagije abaturage bahunganye no mu mujyi wa Beni n'ahandi hagenzurwa n'ingabo za leta ya Kongo, bityo ko yayisabye kongera ubufasha ibaha. Ati kandi turi mu biganiro na guverinoma kugira ngo iduhe ubufasha bufatika, nahawe isezerano ko ibyo bizakorwa. Yabujijwe niba ntabwo bafite bw'uko M23 ishobora gufata ibice bisigaye byo muri Kivu y'Amajyaruguru ikagira na Kisangani mu ntara ya Chopo, asubiza ko yizeye ko bitashoboka bitewe n'amasezerano y'amahoro. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfundikira mu Burundi, abanyamakuru bakoze jiba muri no barandika banditswe mu nzi abarundi mu nkambi ya Kakuma muri Kenya zivuga ko uzabuza uzikira naho zimira kuko HCR yahagaritse imfashanyo yazihaga. Ikinyamakuru SOS Media cyavuze ko inkambi icumbikiye abantu barenga 200,000 harimo abarirwa mu bihumbi byinshi b'abarundi ubari mu cyeragati kuko HCR yabwiye ko nta bufasha isigaranye ngo no yabuze inkunga zavaga mu mahanga. Izi mu nzu ubusanzwe zahabwaga udufaranga ndetse n'ibiryo, ariko kuva ukwezi kwa gatandatu kwatangira HCR yavuze ko amafaranga avuyeho kandi ko n'ibiryo ingano yabyo igabanutse kuko umuterankunga w'Imena USAID yavanyemo akarenge. Iri shami rya Loni ryita ku mpunzi ryavuze ko ubusanzwe USAID yatanga 60% by'ubushobozi bwa HCR yakoreshaga, ariko kuva Trump yajya ku butegetsi yabihagaritse. Ubu ngo byatangiye kugira ingaruka ku mpunzi ku isi. Mu nkambi ya Kakuma biravuga ko impunzi zagabanyijwe mu bice bitatu. Icya mbere n'abantu bishoye barimo abafite akazi batagomba guhabwa ikintu na kimwe. Icya kabiri n'abantu bafite uburyo budahagije ariko buhari bazajya bahabwa kimwe cya kabiri cy'imfashanyo bahabwaga. Abandi barimo abasaza n'abakecuru n'abapfakazi n'imfubyi bazajya bahabwa ubwikuwe ku byo bagenerwaga. Uyu mwanzuro ariko kandi washegeje impunzi ndetse bamwe banatangiye kubyamagana bavuga ko ari uburyo bwo gusonzesha bamwe. Uku kugabanya ibyagenerwaga impunzi muri inkambi bivuga ko irimo abantu benshi ku isi ngo bishobora gutera umwuka mubi ndetse n'uburakari bisanzwe binahagaragara kandi nta kibazo gikomeye cyane cyari gihari. Mu gusoza mabwire ko umutegetsi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei yatangaje ko igihugu cye cyatsinze Leta z'Ubumwe za Amerika na Israel mu ntambara yamaze iminsi 12. Ingabo za Israel zatangiye kurasa kuri Iran tariki ya 13 Kamena zishinja gutunganya ingufu za nucleaire kugira ngo izakore intwaro zizarimbura igihugu cyazo. Uwo munsi Iran yahise isubiza irasa misile nyinshi mu gitandukanye ya Israel irimo Tel Aviv, Haifa, Bat-Yam ndetse na Beersheba. Mu rukera rwa tariki ya 22 ingabo za Amerika zagabye igitero ku bigo bitatu bya Iran bitunganyirizwamo uranium birimo Fordow, Natanz na Isfahan, zigamba ko zabishanye mu buryo bizagura kubisana. Tariki ya 23 Kamena President Donald Trump yatangaje ko asabye Israel na Iran gutanga gahenge nyuma ya Iran irashe ku bindiro by'ingabo za Amerika muri Qatar na Iraq kandi ko byabyemeye. Mu ijambo rya mbere yaturageje ku baturage kuri uyu wa kane nyuma y'itangazo ry'agahenge, yatangaje ko abanya-Iran batsinze ubutegetsi bwa Amerika n'ubwa Israel. Ati ndashimira ku bw'insinzi ya Iran ku butegetsi bwa Amerika. Ubutegetsi bwa Amerika bwinjiye mu ntambara byereye uko bwatekereza ko nibutabikora leta y'abasiyoniste izasenywa burundu. Bwinjiye mu ntambara bugamije gutabarira leta ariko ntacyo byagezeho. Aya turagaragaje ko Iran yakubise Amerika urushyi rufite imbaraga kuko yangije bikomeye ikigo cy'ingabo za Amerika kirwanira mu kirere cya Al-Udeid giherereye muri Qatar. Ati Repubulika y'Abayisilamu yakubise urushyi remereye mu isura ya Amerika, yarashe yangiza ikigo cy'ingabo zirwanira mu kirere cya Al-Udeid, kimwe mu bigo bya gisirikare by'ingenzi bya Amerika mu karere. Aya turagaragaje ko Iran ishobora kugera ku bigo by'ingenzi bya Amerika mu burasirazuba bwo hagati ikaba yabigaba ibitero mu gihe byaba ngombwa. Ari ikintu gikomeye atanga umuriro ku gihugu cye cyongera gushotorwa. Umwanzi rwose azishyura ikiguzi kinini. Mu gihe Israel na Iran byari bikomeje kurasa no misile, Perezida wa Amerika yavuze ko ahantu haturayishe hazwi ariko ko nta gahunda yari yo kumwica, yasabye Iran kumanika amaboko. Uyu mutegetsi w'ikirenga yatangaje ko Perezida Trump atagomba gusaba Iran kumanika amaboko kuko amagambo nk'aya adakwiye kuva mu kanwa ka Perezida wa Amerika. Ati ku gihugu gikomeye nka Iran kuvuga ijambo kumanika amaboko ni igitutsi. Yavuze ko nta musaruro ufatika igitero cya Amerika kuri Fordow, Natanz na Isfahan cyagezeho ngo byose byabaye imfabusa.